Hallelujah, hallelujah. Namshota nakambe vito ra matimba ra Yesu. Amen. Namuntlha ni lava ku ya vulavula hi ku komisa ehenhleni ka nhlokomhaka leyi nge xana hikokwalaho ka yini mi ri va ripfumelo leritsongo kambe mi tivitana vakreste. Hi ya hlaya ka Matthew 8 from verse 23 to 27. Nhlokomhaka yi nge ta Yesu loko a miyeta xidzedze. Loko a nghene ebyatsweni vadyondzisi va yena va n'wi landza, kutani ku pfuka xidzedze lexikulu elwandle. Byatso byi funengetiwa hi magandlati, kambe Yesu yena a hetlela. Kutani va n'wi pfuxa va ku hosi hi ponise halova. A ku ka vona hikwalaho ka yini mi ri ni vutoya ke? N'wina vanhu va ku pfumela lokuntsongo. Hi loko a yima a tshinya meho hi lwandle, kutani ku rhula lokukulu ku va kona. Vanhu va hlamala va ku munhu loyi I munhu muni xana leswi meho ni lwandle swi n'wi yingisaka ke? So namuntlha laha hi nga hlaya kona hi dyondza hi vadyondzisiwa lava a va famba na Yesu, lava a va dya na Yesu. Va te loko va nghena endzeni ka byatso va ri karhi va famba na Yesu ku sungula timeho, ku sungula swidzedze, kutani va sungula ku yima va chuha va pfuxa hosi Yesu va ku hosi hi ponise, because they were not scared mara va rivala leswaku kwala va nga kona va famba na Yesu. Here's what the Bible says. Yesu loko a pfuka a ku ka vona hikokwalaho ka yini mi ri vanhu va ripfumelo leritsongo ke? In other words, he was trying to tell them ku mi famba na mina, the Messiah, but still you don't believe that I will be there to save you. Hambi loko ni ri karhi ni tlele ni na matimba lama xikwembu xi nga ma chicha endzeni ka vutomi bya mina, ivi makumu a pfuka a tshinya xidzedze xi miyela. Na namuntlha va koho vanhu lava nghenaka ekereke lava pfumelaka xikwembu who are calling themselves Christian, va karhi va vitana vito ra hosi vusiku na nhlikani, mara loko timeho ti fika loko swidzedze swi fika va sungula ku kanakana, va sungula ku rhurhumela, va sungula ku chuha, forgetting that the Bible says we do not walk by sight but we walk by faith. Va rivala ku hi nyikiwile vito ra matimba leri nga na matimba ehenhleni ka mavito hinkwawo, leri nga vito ra hosi Yesu. Every day wa khongela u ri xikwembu u vitana Messiah ku ri u endla hinkwaswo u nghena na kereke, mara loko swidzedze swi fika you forget God's promises. Remember leswaku u fanekele u va na ripfumelo, hikuva loko xidzedze xi fika xi endla ku ri xi endla test endzeni ka vutomi bya. That is your test ya ku komba ku ye a true believer. Loko u ri mupfumeri wa ntiyiso u fanekele u ringiwa eku ti kombisa leswaku indeed you believe in Christ. Mara loko wa ha ri na ku kanakana, loko wa ha ri na ku chuha, loko wa ha ri na ku vilela, it shows and mean ku ri swi vula swa ku wehe vukreste lebyi wo va na byoho vito. It's just a title to you. You do not understand that a Christian, a true believer, a true disciple of God does not walk by sight but they walk by faith. Eripfumelo leri u fanekele u va na rona leri ri shakaku na nala a karhi a swi vona swa ku it looks like this thing is not promising, but you will stand tall ma ku na ripfumelo u ku I know my Redeemer lives. I vanhu lava lavekaka, ku laveka vanhu lava loko xidzedze xi fika va tirhisa vito ra matimba ra Yesu va miyeta xidzedze ku fana na hosi Yesu. U lo tirhisa na hi ripfumelo ra ku I na nyiko endzeni ka yena leyi nga nyikiwa hi xikwembu, a ya vulavula ku a swi tiva ku hi Messiah lexi a xi vulavula ku swa endleka. Na hina hi nyikiwile matimba ya ku vulavula swilo swi endleka. Ku laveka true believers of God lava nga ta yima loko swidzedze swi ri kona va ku I know my Redeemer lives, I know my God never fails. Uter eka Psalm 23 verse 4. Hambi loko ndzi nga nghena exidziveni xa munyama, sorry, hambi loko ni nga nghena enkoveni wa xinyama lexo chavisa, a ndzi nga chavi na ku biha na kun'we hikuva u na mina. He promised us and surely he will do it, because u vurile swa ku hambi loko wo nghena enkoveni wa xinyama xo chavisa u ta nghena na hina. A tlhela a vula a ku loko mi nghena swidziveni ndzi ta nghena na n'wina, loko mi pela milambu ndzi ta pela na. He promised to be with us. He promised to never leave us nor forsake us. Hambi ka Psalm 121 rito ra xikwembu ra vula leswaku a nga etleri muhlayisi wa n'wina, a nga pfumeli na ku wena u ritemuka. Mara loko se u vona nga ku luza balance na ku ritemuka, you start to fear ku ri yo manjeni xikwembu xa mehe a xi ni tweli vusiwana, forgetting that he said a nge pfumeli ni nga wona u ritemuka. That is the God that we serve. Ku laveka munhu wa ripfumelo
a nga va ripfumelo leritsongo, a nga va ripfumelo ra ku a pfumela ku Xikwembu xi komara loko timheho na swidzedze swi fika a rhurhumela a nga swi tiva ku ta chavela kwihi. Ku laveka munhu a swi tiva ku chavelo byi le ka Xikwembu, protection ya yena na covering ya yena yi le ka Xikwembu, matimba ya yena ya ku hlula ya le ka Xikwembu. Ntsena swi lava munhu loyi a tiyimiselaka, loyi a khensamaka mahlweni ka Xikwembu, a dedicate swidzedze na timheho ta yena ka Xikwembu, a tlhela a pfumela. Because you can fast, you can pray, you can go to church, but if you do not have faith, it is nothing. Hikuva a wu pfumeli le ka swikhongelo leswi wena i swi endlaku. Wa khongela yes mara a wu pfumeli leswaku Xikwembu xi ta ku twa, xi ta ku hlamula. U pfumela ka ku va maybe u lava touch ya vafundhisi, u swi tiva ku ri okay, loko no khongeleriwa a kerekeni ya hina surely it will happen. Loko wo ya u ya khumbiwa kwini swo boha swi ta endleka. Ku ri ku na vanhu lava va ku vhele they just believe ku ri hikuva ni ya kwini swi ta endleka, but you do not believe in the God that you are praying. Ku laveka ripfumelo. Vanhu lava a va ri na hosi Yesu endzeni ka xikepe lexi a va ri ndzeni ka xona, mara hi ku a va na ripfumelo va ya va sungula ku chuha, va sungula ku kanakana. Swi laveka munhu wa ripfumelo ra matimba. A hi yena ni ya pfumela ka Xikwembu leswaku xi kona eku ta hi hlulela na ku hi lwela minkarhi ya masiku hinkwawo. Amen and stay blessed.